Hallelujah. Isihloko lesincane nasakazela ukuthi isikhathi sijaphuma imali sibuya futhi hayi ukuthi sibuya lapho sesibuya ithuba ingozi sesibusisi babeka ngo yabuka ngiyayithanda le ndoda le. He's a shepherd. Hey, le ndoda lena ipasi soletinye izinto. Ungcwele mhlawumbe into. Ungcwele mhlawumbe ukhulume kanye mvabane. Ngiyathandaza abazalwane ukuthi singabakhethi bazalwane but isikhethe Christ. Ngiyatshela abazalwane singangena evilana dihlukanisele nemzalwane lo sina unaye ufike ugcwele usawuhlukana naye end. Amphinzi nawo umama umsisi umbhuti nawo sijuvakashela umfundisi Masilela fika babe ngetizaba babe ngetinga takhe uphume end. Aphelele bazalwane batseva bazalwane labanetinzaba ayakubambelela labantwana bayakubambelela ane ngaso ukhashana. Titus chapter 2 verse 6 to 9. Titus sehloko 2 sihloko sithi imfundiso lephilile kumacebo onke ebandleni. Verse 6 ubayale nalabajuna labasebancane ukuthi bahithile. Wena-ke ube sibonelo lesihle ngato tonke izindlela. Ufundzise ngebucotho nangekutimisela nangekukhuluma lokuphilile. Uyeva neve bazalwane. Yayizabe bucotho. Amen. Mzalwane ngabe fo. Fumanzi. Bucotho. Uma sikhona ukhona noma ngeke usikhona. Bucotho. Noma ngabe sibafikile laba ngasibosisi bomake laba ngasabana stage display ubucotho. Ungathi hey ubone ubanda yekho manje mina. Hey la ukusululo. Pas ofisululo la. Bucotho. Awulali ngemuntu lo ngashadi naye. Amazing. Awujoli. Futhi awujayiveli umuziki lokasuye waNkulunkulu. Haleluya. Make mathenjwa make wanokwana. Amen. Nabe kune party esikolweni kunakuthishe labangakhona. Awuthi ngathi kakuseni emuva sasishaya ungathe splash awufake splash la. Ayithentanza lapho. After uthentanza labanabo splash. Lama sikhuluma ngekhuzizo. Wayelende mlama engamlezwe. Nabathi bona babashayeze mapito uzona wayelenda. Because you are maintaining the life of a believer. Hallelujah. Nabadansa wena ushobela ngani. Hayi kuthi umfundisi Masilela lo safa. Lesitsheni mina bangitshela manje awusesafa. Basafa basho kuyimo zelo umfundisi lo njani. Umfundisi bale basafa. Yena bangena lesi. Kasi safa. Tuesday sa. Yena ungaphumula safa. Kuba sai satana kona ni wala. Ati. Hagezi phumle emakhaya. Lento thina ngisiyaqala bona umuntu zonke hlale sithi safa lesikhuluma bona esenemngamba sokuba sisafa nomfundisi yebo nawe thani ngafa kule ngozi sukela yasiziswa so likhuluma ngomfutho ebazalwane kushumayela lokude amandla will never ever convict a heart of a man. Hallelujah. Ushumayela kukitande when I preach, when I teach, when I prophesy, funapokela wankulunkulu hlale kwenze leso ulungise siyathi funalungise lempilo lapha sitoklina impilo yakho la sinakhipha lamanqaqaptana kungena Christ wabusa kamalade haleluya ubone into Thomas
Nkosi siqhubeka manje. Wena-ke ube sibonelo lesihle ngato tonke izindlela. Ufundzise ngebucotho nangekujimisela nangekukhuluma lokuphilile lokungasoleki kuze kuthi labo labamelene nathi bahlazeke ngekuthi bade lokubi labangahle bakusho ngathi. Uyeba uthi lo mzala. Uthi lempilo yebucotho uyimele noma nguphi la ukhona khona noma ngasiphi isikhathi. Uthi kuzokuthi lanzeka bafuna ukubona ukuthi lo lokukhuluma uyakuphila yini bakhanze kude lokubheka eceleni bavalele umlomo. Ukuthi wasingasoleka bazalane basoleka engiyamuva uMfundisi Masilela ebhabhini yamsola ola exele out there nayisola le out there before stand bathi umfundisi badangwali ngaye la weqalisele ngikhalile angizuyihambela straight noma ngiphenya busuku nemini. Hallelujah. Angeke futhi nento yama-standards elive bazalane bafuna kwena into kaNkulunkulu ngama-standards elive. Angiphithi ungathi matani izinto kaNkulunkulu nelive utawusalela emuva. Nguyito. Nguye namuva. Nguye naphakathi. Akaguquki. Uthi imibuzo yonke itawufika. Yendlule but no wakhe uyohlala umile. Sibonile imibuzo yabo Hitler niyibonile. Sibonile timhlangano nabo eyubu nabo kwendlulile. Sona wakhe umile. Nyalo sebafuna iAfrika ibe yinye. Sebafuna one currency, bafuna one ruler, bafuna one military army. Because basangene but solumile lo wamnawumbuso. Moses uthi umpostoli Paul manje lelivangela lombuso lesinabo likulima kulababhubhako but ithi lesiso lingemandla kuNkulunkulu. Siphethe lelo mandla thuleka manje. Uyale netisebenzi ukuthi ithobele baphathi bado kubo bonke. Dibenelise. Dingaphikisani nabo ekhaya. Uyale nani manje? Netisebenzi. Uyale nani manje? Netisebenzi. Dingathi njani? Ithobele baphathi. Singatoyi kanjani lasebenza. Uyabizibazalwane labasemsebenzini basebenza 2 hours emva kwalokho bathayingena imali ehosi. Umuntu ukuthi u9 hours usebenze how many hours? Nansi ngiyacheka. Emsebenzini wabela nabo labasebenza kimi labo sisi kakhulu 24/7 ba online. Disebenza la. Atlahho. Angiphinzi. Ukhulunywa ngabo bonke abantu. Ukhulunywa ngabazalwane labasebenzayo labaqashiwe. Bazalwane bayanyoka emsebenzini. Esibayabuya nathi sompileni. Awuze kuphela. Njini uyoma one but hamba sibe. Ubeka 2 yena ubeka hamba 2. Unjalo wathi setholingo uthise khona. After teacher manje fanele ukuthi khona to level uyaphunya kuya break na vele kuyese ilanje hadulizo fundisi Masilela ushumayela ngento lesevini bese ngisewoko ngithathekile but ekupheleni kwenyanga ngeke usho ukuthi lo khathi ngisuwoko aningiyele uyifuna yonke nemthulwayo. Someday we shall stand before the judgment seat of God and give account. Now there are 8 and 17 of you are going to make it. Now put your past 4. When our past 4 also will retire. Because Ngulunkulu won't sit again. We are going to go to now we are bad. We are disabled. La sonza khona bazalwane sidla ngasingakunika nje ngisimilo. Yiba Nesimilo Sekuba Ngumkhristu. Benze Nesimilo sokuba Ngumkhristu. Ube Christlike, ube ne-Christlike character. Yiba Nesimilo Sekuba Ngumkhristu ngalokuphelele.
ngafishane bazalwane indzaba ya Titus ngumfana lomncane lothunywa nguPaul njenge spiritual father sakhe umthuma eCrete bazalwane ngibanda lelaqalwa ngumapostoli Paul. Umapostoli Paul uboshiwe umnika lencwadi lomfana ngekumethemba indzaba ya Titus ivela ku-New Testament more than 46 times. But imisebenzi eminingi layenda lo mfana lomncane wayenda kakhulu ebandleni laseKorinthe. Kakhulu nje nawufunda lana vama kufunda khona nasinikela lokubisa lencwadi yeminikelo Paul bekathuma Titus. Titus akasuye umHebheru ngumGreek, but the spirit lekanaso sekufuna ukukhonza uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke, ngempilo yakhe yonke, ngamoya wakhe wonke, bekufanana exactly na Paul. Because ngeke ube umfundisi lokhuthele ethithweni kaNkulunkulu bese udala umntwana lovela pha. Umntwana ufuthi umntana wakhe. Now umthuma lencwadi eCrete sebonakele. eCrete ke kwakuyindawo leya island isikrinje, but lesasigcwele kubantu laba very influential, bantu abanemali, bantu labafundzile, bantu labanetikhundla letiphakeme kuhulumende, bantu labangena esontweni because bese babona lokuthi kuthi umholi lokhona kusikhuta njengoba bekasikhuta umqali waleli bandla lo nguPaul. Paul uboshiwe sekukhona lebe babekiwe bakhona babonisi uyamthuma umnika lencwadi utravela thousands of miles uyobikisa lencwadi eCrete sekunemadoda kafikile nebafati bafaka imfundiso leyo because they've got money, they are educated, they are influencing labazalwane labashumayela lelivi bababhendise etindweni etintando yaNkulunkulu. Diyafika letindzaba uPaul asejele ubhala lencwadi uyibhalela Titus uthi ngithi nabo kufanele uyokwenda eCrete. Kuthiwa ke one ngalesikhathi uqala lo msebenzi eCrete nalama surroundings akhona uqala bandla nje kuthiwa it was very dangerous. Wawathi ukuthi ungabulawa noma nini. Now sitshela ukuthi ngesikhathi kubekwa noma kokuthunywa Titus amise lencwadi kuPaul kuthiwa lo uhamba kwakhe nje uyofika le kwakuyingodi. But this young man of God, he was a go-getter. But give up, Titus right off. That's the kind of spirit. Let's forget him now. As spirit, say what's up. Which one you are a go-getter? Which one you find a man the umfana lebe bathanza ukuthi naso sonke isikhathi budlelwane lokusha nebantu strangers. He was able to convince people to accept Christ. I think he knew there's Titus. Titus kuthiwa umilisa lencwadi ngesikhathi lesi very dangerous. La eMaKristu belabulawa khona. Impilo yakhe kuthiwa yayisekopheleni lolwingoti kakhulu ukuthi angabulawa, but eventually kuthiwa wadingafika eCrete aphethe lencwadi ibhalelwa yena. Kuthi na ufike eCrete nako kufanele ufike uwende ukumele ukubona kusiyendela ukuguquke ukubona kusiyaguquka ubuye ube selayinini lelivi laNkulunkulu yeTitus. Ngiboshiwe mina phansi uNkulunkulu, so asayine wena ukuthi njengoba sengiboshiwe ngoba ufuna uqonde ukuthi mina lo msebenzi waKristu awubekelwa naleni ukuthi nangifa nawo ufe nangiboshwe nawo uboshwe kubeka ngoba siphethe thina indvu nangabe fika isikhathi sami sekwendlula ngishiya kulo muntu nalo ngishiya kulo muntu nangifa nje mina uNkulunkulu sonaye umuntu in waiting. Lotapeleke ngcono ukuthi mnamo awufu lo msebenzi lawo wena lona yawutsalile
Nabo bangafobabili akufuna batawushaya ngethu. Inkosi sibusise. Uthi nabafika la uqala usukela emadoda lamazala. Na uyawayala ukuthi abaphathe njani bafathi babo. Uyawayala komakoti, uyala nebantu labasebashe emshadweni mfungazi. Uthi kufanele bathande bafathi babo. Babe nemadoda atawunakekela abantu ababo. Ubuya nakumakoti, uthi komakoti ufuna nibe komakoti labatawuthi phatha kahle. Laba ngakhulumeli futhi, laba ngahleli, laba ngalethi umcabango ebandleni laNkulunkulu. Ukhuluma ngento lekhathe ebandleni laseCrete. Ukhona umbhali encwadzini angathi uthi but it's the Old Testament. Uthiwa abantu baseCrete banemangala amabi. Ngempela uKayivila uNkulunkulu kwi-New Testament kukhona ku-Old Testament. That's why Jesu nakafika athi angilethele ukuyochitha but ngilethele ukugcwalisa. Inkosi sibusise. Now uthi nakasuka Apostle Paul ambhalela athi ubhalele netinsizwa. Uthi fanele thithi iphathe njani ebandleni. Njalo abangemuva. Insizwa ayithi esondweni imphethe kunalabo abaphatha konyabeni ngibona ethi igama le hi-fi cop. Tinga ngena hi-fi cop ngabona lomunye umfundisi apha nebantu bakhe. Ufike bathana kwespeaker lokucala kunengoka. Ngambona khipha kwenda umfana. Mabana bethu ningacabangi ukuthi phela bazalwane siphila esikhatsini la libandla khona libethe thuthi. Nyalo nje lokho sidasi bazalwane. Usisoya kusasa kofuna umgcibelo. Angiphinde. Nasi celebrate noma iparty yethu noma ibirthday noma anniversary akushaya igospel. Siyakwazi. Ngesonto hamba naBejesu. Ngiyazibona. We males mando. Sí, tú no estás haciendo más que funga de Dios. Estás haciendo. Ah, ¿qué era el coro? Ampinze. Ah, ¿qué era el coro? Oye, gente, mamá, ¿qué es aquello? Va a tener un sueño, no se puede ser como un sacha de banche. Ebe khona nombe ngiyosizwa. Semfundisa saphela kule kuyisesimeni. Ukamluwe. Ukamluwe kontreni. Bese yobani ujebe le nto. Khuluma ngokukotho naye uzila naye isipilo seMkristu. Uzwika sineke bazalwane ngomuntu sowasibusisa sesaba influential event. Singena la ukhanze kusibona utipika kusunga lathi ofika phezulu sikhala kanye ngala hayi leta ufa kuphuma lesu hayi lapho ngabona ujayiva phezulu ile ngabona usulu ubabeka mina ngabona umisa lesidele ngukethu siyawasibula yebo kale ngabo labantu abathi DJ bani kale naye nto mbuke ukuthi mina lebanenge labo DJ lemathiwayo okliyo nje bathiwayo incumbe bo DJ nyamabuthe brakliyo lemazi uJesu sebrabita se nenkinga mfethu nezwile naye bathi ngikhulekise lo if you maintain the Christlike spirit ungahlangani nemuntu ongakholwa nihlukane ngamjika Jesu you are maintaining the Christlike life. Babenzi nesi ungahlangani nendoda nicele nixoxe phela awa solo nixoxe nize nihlukane ningakathandazi ngoba mjelo uyathanda Jesu wadula kuhle manje lesibayekele balapha phansi badweleka sinesitenda Sekuba na uphuma la madimoni utawukhanda bambambela kakhulumele wena ukuthelekisa umshile wena ususayi ngiyawena bona ngisayibonze uyowena umshile yini wambina bese phela manje ngiselenjani ubasele njani
Emadimoni wakabhuka. Ubuya waphuke ngijelele. Uyakunaselela abangani bethu lakuthi isitulo esingabakhona. Angiphinzi. Sinebangani abangakholwa but asibatsheli ngaJesu. Futhi nababayibone bethu siyasisebenza. Ngoba siyahleba isonto, sihleba umfundisi wethu, sihleba abazalwane, sikhuluma ngaleli sonto kabi but sine siyaqhubeka siyabuyela kuleso. Ayithulizwa ngalo. Ngitshela abantu bakhona mina. Uyabona uSathane wendaba. Akakwenzi nalokuthi ivuleke lapho ukuthi utshela umuntu lo soluhlezi khona la. Uthi kulukhulu bathi uhlezi akulukhunini. Wena qosha. Kunebazalwane laba bangamafosho lesondweni. Angiphinzi. Awu maintain spirit noma similo sekuba ngumkhristu. Nakune bazalwane abangenako ebandleni ubatshele indzaba lethi negative. La mhlangana khona noma kusebhasini noma ngikuphi difundziseni kumaintainer lempilo yokuba ngumkhristu ngekuthi nikhangaze nikhulume ndzaba thina nishiyiselane ngemahubo nangebufakazi inkosi isibusisi angikwazi nje ngekuxoxa lenye into lo mndeni wamabuza uzukela sukelela uhlala khona ekwani pha ukuthi ngifakenza abantu aJesu amen bayenye ngithi kungathi lutho lolunye ngaphandle kwaKristu. Bana singena umthethisi strong. Ngeva ukuthi unespirit singena. Sekuhawukela umuntu ngenyama. Ngithi ngimkhona ngimhlula ngabini ukuthi ngimkhona uyajabula uJesu ngalokho. Athi cha ngifundisa. Umbone ukuthi wezafuna umbozo manje. Ngithi ngabe Jesu uyajabula ngalokho. Kulungile. But Jesu akajabula ngalokho. Ngoba uthi Jesu ningamniki Sathane inzawo. Uthi thobelani uNkulunkulu nibelane naSathane. Inkosi esibusisi. Hallelujah. Wabazalwane nasimaintaina lesimilo sokuba ngumKristu kunele sitawukhona ukubona lo sengasasiko. Asithi into yokuthi umuntu uyabona ukuthi uyathi isimo lesi akusasiso simo lesi. Bekufanele ngabe sibuse empilweni yakho. Bonakale inkosi. Ngoba abazalwane la sifika khona sibone ukukhwalo konakele kuye kwendiwe ukuthi sake sahlangana naye Jesu yena mazama ukuhlangana naye kahle konke kuyafana konke kuhle konke umnanzi konke abantu bafana uthi lo mbona anesono uthi lo mbona adziwa kusini uthi sisono uthi sino lo sona sidziwa mthalazela uba nalokuthi kulamalanga vele lo kuyitrend lekhona nanga ubonakala ngedwana ngemphuka bathangizonda abantu uyathi ukuthi iningi labazalwane lithathe sokuvela ukuthi kujabulisa abantu ngabonakala ngedwana ngemphuki uyathi labona umfundisi Masilela lo muntu bayangumfalo yikulungile manathathe bafathi abangisikisi lo muntu uyashonela uyayiphaza igama la Jesu lo muntu ngathi kokuqala lona unama-bodyguards ayahlaba ngenhlaba sesithawuthula nje nebazalwane nalengibona ukuthi sengibheda sibolo ngicela ningafiki mashalom lamahle ngitshela nje mfundisi sicela ume kulamalanga kushumayela inenzaba lekubothako yakho sicela ukuthi manje yebona sisho ukuthi iqiniso but mfundisi siyacela ukuthi umane uyilungise siba bathona sokubile etshwaleni kulevele phelele basibuse impilo ukufaka uyeke toshumayela lapho uyiqiniso mfundisi. There is no smoke without fire. Nami ngabe ngahlangana naJesu. Ngingamseshisa njenga David. David lebasi bamsukela bamthuka koshimela. Khuluma lo nalo athi bayekele mhlawumbe bathume nguNkulunkulu. Ukhona le ngakwenzi kahle.
phela bazalwane la ekholweni sidzinga umthandazo wena. Yini ngiyawudzinga umthandazo wena? Bethiwa yini yakwathi nani nakhona kungahambi kahle. Ngiyeka ngilo nje bazalwane kanintanazi. Angeke ukhone kuba sikhulu lesitavuthela wena. Noma ngaba igofari noma umgamba noma ngaba ngumkhaya ngiyakutshela noma ngabe usikhulisiwe lesingaba lesive lethi stawulotha. Yawudzinga umthandazo webazalwane. Hallelujah. Na Jesu wawuhlela wathi nje usibekele umthandazo nani? Ilawa nini? So uyabona ukuthi Jesu uNkulunkulu naye wathi ngiyawudzinga umthandazo. Hallelujah. Ngiyawudzinga umthandazo. Uthi lo ngawudzinga umthandazo. So lana nakufika isikhathi la khona umfundisi mathi siyamfikela isikhathi mina. La ngiva khona ukuthi uyabona nyalo sengiwiki. Angitshela umngane. As man of God. Futhi ngeke umsuke. As man of God. Angiphelele kahle ukuhlela ukuthandaza. Suke kahle. Suke la abantu asasoka ngamele. Sokunaza mtabungu hayi sithi ngo. Asithi how was your day? Usuke la esikhathi ngijabule futhi. Isikhathi sithi. Athi uyabona yini? Yena yakho soyenda kakhulu. Ipassport. Sifuna ukulandzela ubonile nini abathi mayisembona abasithathu sweet hayi so lendlela wena ulani wakathandaza ende uvuke wakathandaza nanzu yathi usilendlini amasilela kunemithetho esakufundiswa ngumongcwele awuphumla ekamelweni lendlela kulo singakathandazi ngikule ekamelweni wawazona baphuma ngihlwa nje manje awukathandaza awukathandaza na 6 weeks calls ushayela ngayedeni yafana ngesi awukathandaza ukuthela namadimoni ekuseni awukathandazi ungayishiyi iroom yakho ungakathandazi futhi nakwenteka avuka make athi shelele sengiyamathi mina kunesimo nje lesitako la lesimatima simentela lempilo yokubamakrestu usho ekhaya nakunento leconzane nami sengiyamathi nakunembi nje letawo lembi sengiyamathi uyamshiya ayothandaza kawubela sasuka kunyembezi sathule kahle ngomsengiyamathi ngabe uthandaza umthandazo loju sengiyayathi imithandazo yakhe lekayokubula athi shobe ngale abuye sabuyana nasi ngibone lempilo yami iflow haleluya nami ngambona ngisophithela kakhulu ukuthi esikhathi ngoba ngimbukile nami ungumsithi wami nami ngumsithi wami amen sitela phithizwa ngapha zo days with mbona ukuthi lapho sisuke kuseni ngiyoshona asimonxele akabi nesikhathi enough sekuthi athandaze cubeka umthandazele but umkhulumisi mzalwane uyamthandazela umzalwane phezulu umkhulumisi ube uyiphila lempilo ungamkhulumisi wena kanti uyiphile lempilo uma ungayiphile lempilo utawuthi ukhulu uma ungayiphile lempilo futhi ungathandazi unesesa umuntu ene wabo utaphendvula phela bazalwane sengichaza sathandaza Sathane uyamani Jesu. Sathane uyakwadi wena. Lala madimoni amani Jesu. Madimoni akwadi wena. Ayadiongi wena. That's why madozaneni askeva. Akhuluma kahle asiye Jesu siyamani. Hallelujah. Na bophola basiyamani. Mimi ngubani. Ufuna basati ukuthi sibobani ezulwini. Aphize asathi sathana ukuthi sibobani uaddresswa ekhaya ngaloko longiko inkosi esibusisi nje kwendele abantu abahlinza ukuthi ubuhakika phela bazalwane njengoba sidlana nje siyadapha ukuthi siphila njani nami ngiyalo nje nonke bonke lamsike nimshaye nje izimoteni ukuthi ivule amafaki salesi etwangs ngalalela abantu
kude 98% to 99.9% imali ngithoza akasiyo ekhona wadula kuhle makethe kunethi ingoma lekhona lo kuyajayiva kunemjayiva kuthiwa uThomoyi lo Thomoyi ngemadlozi ngemadlozi angenile esontweni la emuva nje ngifuna uThomoyi ngifuna uThomoyi Thomoyi ngemadlozi ngiyona ubona umjayivo lo sine sibuye siyakwathi inyanga thina mawushaya manje omane vunganze ujayiva sithomoyi kukhona nyalo ungenile kujayiva manje ngonyalo bazalwane banyalo asiyo bazalwane bantu labahamba isonto banyalo wamnika imayikhi lahlanya baba bethi imayikhi kuthi msana baba wamnika imayikhi lahlanya uyabukisa ngiyonke abesitandazi kude mthandazo haleluya I maintain le yekuphila impilo yethokothisa uNkulunkulu inkosi isifusise now uthi ke apostle Paul la igcine so ukhuluma ngenyalo uthi akafike ayale lamadoda kamadzala lasafikile afaka umoya longasuye umoya waNkulunkulu lo moya lebeka ufakileka uthi bafuna bayiphile lempilo yokuba ngemaKristu bese bayayimaintaina Bebazana simenjeni impilo yokuba ngemaKristu simenjeni kuphela esontweni simenjeni nasemakhaya emakhaya siyayimaintain make masiko kunabe babenza abasiziso wena la ekhaya umaintaina impilo yokuba ngumKristu uyathandaza futhi indoda yakho uyithandazela ingekho indoda itsasuka lulu indoda wayithandazela yakuva ngale sibabenza ukubona nje ukuthi imali amali kusuyenda siyahlupela la ekhaya angane yufomisa kuwe la ekhaya siyahlupha ingabe le ndoda injani naye ibone Nkosi yebo le ndoda usathandaza shela mthandazo lowo mthandazo wethishanshu mthandazo wenyama haleluya ngeke zawuphendula umthandazo wenyama nemntana akho nabalungu sibosingabela bantu badala basifosiso ngabo lebathuku umbike leligama uthi nangiziba nami mfana zodlanga bangeke nje igama lemoto ngazosikaba ndawo nje mfana zodlanga ngoba kude mfana zodlanga mfana zodlanga Nkosi esikolweni ufundzile uqedile but ubhizi nyalo udle isango laba asisabozwe lani Nkosi uyadinga bole mathuba leyo lento leyo Nkosi ayini this is true funa ushike lo mthandazo bese uthi Nkosi ngiyabonga uthi la ekhaya umnike bantwana labafundzile la ekhaya ngiyabonga ukuthi Nkosi sevele kunabodokotela kunabonesi kunabothisha ngiyabonga Nkosi ukuthi nale ekhaya nje Nkosi wawubaluleke nje usibe temporal mhlawumbe wakhiwa lapha Nkosi details ngembeka Nkosi uyesabela ngiphakamisele emehlo ami ethi akungeke lutho ukhuluma nobuhle uthilile into yaNkulunkulu emthakazweni uwedwana kunamuntu Glory to God. Thixo sithi sipithile emthakazweni sithi thina siyakha and uthi uyathandaza uthandazele ukuthi bakuvele labanye ababaleli bathandaza ukuthi ufuna basife sengifuna ukuthandaza sigcina ngalendzaba just for 3 minutes indzaba yethi tisebenze ukuthi bathisebenze emsebenzini atibe ngilethi tawuphila kucotho timenjele ukuthi sisizisiwe ukade lapha sinabothisha thishila bagcwele sinebantu labasebenza naleminye imisebenzi sinabo bemphakathi awunokwa emsebenzini nawungena ngapha 6 to hapa sikuphuma ngayo emsebenzini kude into lenihle ngitipayite ngabe usebenza esitolo noma indibilishi awuyintshontshe angiphindi uma ngabe usebenza esitolo indibilishi awuyithathi futhi njalo nje sikhathi selunch sebreak uyasigcina awufuna uye umthoyi uhambe 2 hours boyephi manje sifikile la ngenye toilet 2 hours ukhuluma ngabo Apostle Paul uthi ufike ukayale ngoba tisebenzi nato ufuna tathi ukuthi
Masilela, they will give account. Now, could not you give account? Who's the meal without begging the Sebaden, Babemamus? Whenever you see thou seven upon a lanyasi, who didn't see those people. Imagine, never know come them sending them like a son, but then since I belong as a proper. Then I would see 77 and about them 70 inside the material, even as if like in about 3 weeks. All the material to uncover situation, they are cheap. Get me up against the Lanuga Tiamisu stove, Neseni etiquette. Each other 2,000 etiquette. I don't think about portable about 6. My etiquette was saying, I started to play about 3 weeks to a man. And listen, this. They said, for an everything full of store son. Where I my Indian now, Sandra, then so command, never artisan use. They could have material the markets again. End of city, and I'm off. Caramba was stool. Feel up, feel up, By this material. Put it on my table, but I got you about the material, then you shall end up on me. But it's down. Lord, you want to have so shall it travel against needs. The Masilela ilanza tikina. Oba yekwebiwa ina sibusiso. Yonke into lwendako lethe sibusiso ilanzela tikina. Umphathi wami ngoma abehlala ngulusa. Uyathe umsebenzini nangabe ungalungi kahle. Babona baphasi ubangishaluza max babulanzela manje. Ungakuphi. Mawuthi phansi kahle, ngikhuluma nabasebenza kusho nini? Yithi kufanele bangeni. Bangathathani indzawo lebaphathi. Mabuza awuphilisani nemphathi wakho. Nakuthi into sikhathi esiningi bavama ukubutha into lebasayibona bakusola. Lesikhathi bakuzo nje ukuthi kuphi kwehamba njani lapha. Uthi nayo. Uma futhi na uphethe ukanze ukuthi sekhona lamala iphansi yakho lesenedile ukuhambisa le kwale ngikhuluma naye. Monke lama kakhulu. Manje sekunedile seniyenda la stationary sesikole kuneplani. Oh adula kodlemane. Utayithabe iphuma ithi. Uyijile sikole semndini. Oh Jesu siyabonga nabo ngayela bona. Emazalana ngishumane into ngiyayibona lento. Abeluwehle emapheni, nanancane yakho teacher uyofuna luwehle emapheni. Jesu siyabonga namhlanje. Wadula kuhle emapheni. Ayahambe mathukhaya, hambe mawankwaya, ukhona lokhu bandindlela esitolo semndini. Uthola lo 300 la. Utakuxoshisa lo 300. Usike mpotolo phana ngokhute lokubanga njonji. Ebazalwana, tinkamane letine sivaliwe. Ngenxa yokweba kwethu. Ngenxa yokungabambi isikhathi lesinye. Uyathi singasebenza ngokuthi misele. Lelive labangwana lingabuyela libe live lelisibusiswe emhlabeni wonke jikelele. Inkinga lenkulunyalo bazalwane siyafuna abaphathi bethu basibolele imali atasisebenze. Nawu ngifakazi nje lokho. Abazalwane bajoyine leli bandla lelingafuni kwethembeka emsebenzini. Bathi nasi phela abazalwane siyayifuna le mali but siyifuna kaphi? Nasi siyafuna nabathi nje basikhulumela kanjena labakhuluma kakhulu abasebenzi. Usebenza how many hours ngenyanga? Usebenzela lokusayinela ngokukhuluma ngomphotho Paul. Wakusayinela lokwathi mina ngeka ngiphethe kwesikhathi sana kwami noma nginika wani. Mina la usebenza extra hours. But ukwazi ukuthi usebenza only 2 hours. Ngangwena lokho babenzelisi. Wena uyakwazi. Nginthuphile lemsebenzini ngisamphethe. Wathi kahle ngihlahla kwabenza isebenza ngamphethe. Abena ngifune kumbona nje abenhlupha ngayo. Ngombuta ngisenza kuphela. Angishuma impilo
yini lo yendawo le Masilela awusuke la ibhulu akabonge Nkulunkulu kuthi nyalo somthi umuntu wakho uyamjabulisa naye ngoba kwabelele la ishalom ukuthi uyanombe ngumphethe emseni nemali empilo yakhe amsho kwafela kubo so many khona ngalo wabona wenza isikolo bona so khona yana because uNkulunkulu uyithithile lempilo yambaba haleluya haleluya yini le ndaba la Masilela engikhulume lutho nawe uyathatha inzabata angene emacala umenda babenzelisi bakaqhubeke angibelekelele ngoba kuyaziwa ukuthi laba phansi njengoba sibaphansi lethi sebenzi singaphixoshi singakhulumisi ngoba sakha lokudlelwane lokuba ngumKristu ngoba lokhu silanje uma sithi siyasebenza uma ngabe sisebenza isidilateka nemphathi angasuyelo happy nesisebenza lo msebenzi utawulimala nawulimala lo msebenzi umphathi naye uyamphelela umsebenzi nami uyamphelela umsebenzi but if still maintainer lokuthi thina singemaKristu nasemsebenzini sitawuthandazela lo msebenzi ngeke sisho ukuthi anakufa utawubheka ngiloko lokwendekile kulesikhathi lesiphila kuso bazalwane unengi ukucomplaina kuncane kusebenza asivalele nefeso yothandaza